igrati Minecraft, snimat ćemo epizodu moderne kuće. Evo vidite kuću koju ćemo snimati. Uđi na vrata. Ovo su vam neke druge kuće. Evo kako uđemo imamo, koliko kada buta, imamo tu bazen, tamo imamo jednu fontanu. Tu naravno ležaljke i dvorište smo sredili, sada ćemo krenuti tako... Tamo iza vile je Pogledajte ovo posle, sve ograđeno je skroz vila. Evo, smo napravili kao neku mini kuhinju, meni se čini da je tu. Jel danas smo ovo napravili? Ovo je kupatilo. Da, kupatilo. Za lica neka. Malo nam se bavili, smo stavili klip da nam se renderuje. Ovdje nam je, ovdje, glavno imamo jednu postavljenu. Slušali nam se vrata, ali ne vezim. Ovdje je kuhinja za lica. Ne kuhinja, nego za ručavanje. Ručanje, znam. Pre smo kao da je neki dvorac, tako nešto, bilo jednostavno. Preskočili si jedan ulaz. Gdje? Evo, ovamo, tamo, kod kuhinje. Ne za ručavanje, tamo, evo tu pored. Ovo sam pravila onako kao neke sobe. Otvoriram telefon. Telefon prekinuo sam. Evo, to je nekakav soba, nešto. Evo, tu je prelaz iz jedne sobe u drugu sobu. Tu je neka malaš napravili smo. Ovo je, znači, izlaz iz sobi. Ovo fail. Sada ulazimo u, da kažem, vile. Tadam. Ma dobro, nije ništa posebno, samo... Da, imam tu podzemne vode. Šale, nije na odmet. Ako se kaže tako. Evo, voda se penjemo, evo. Odavde izlazi kraljeve lupan, kraljičeve sobe, imaju pogled na kuće. Neku staru kuću. Evo, tamo što je kuća, ovdje kada vidiš, nije dobro, tamo imaju kuća, logo. Ovdje je Prinčeva soba. Kao mi smo to, bilo nam dosta pravili. Prinčeva soba. Evo, tu je neki... Mini krevetić, ovdje je neki sto, ovdje je police, ovdje je orman veliki, ovdje je na džakuzi i ovdje ono... Za preslačenje. Za preslačenje, uđete ovdje, preslučujete se i napolje. Evo ovdje izgleda sobe, kuda smo još. Zašto ovoliko koči? Pa zbog videa. Da. Čekaj. Pošto je kreativno. Da smo upravili malo na kreativnu, nije... Da smo sušili vrata, ne znam što smo. Lakše ulaziti. Evo ovdje kao smo našu sobu napravili. Moju i njegovu kao. A ne, to smo kako stavili, znaš, kao ono. Tu su kreveti kao. Naši ovdje. Ovdje je bio samo TV. A sad mi to većinom se rušili. Počeli smo rušiti i došli na ideju da snimimo. Pa nismo sve vratili. To je, nismo kraljevinu i kraljevinu sobu. Da. Kao, kraljevu i kraljevu. Nije to nikako kralje i kraljice. Nego skočio si. Tako da tijemo. Nemoj to rušiti. Evo, to je ulaz. Ućemo na ovaj tu bio koji je ulaz. Ovo je tepih bio, pa smo mi to... Počeo rušim, znači, pa smo sve slušali, na kraju smo sve ti. Evo, tu je kao neki krevet, ne pravilu pravi krevet spavaju, nego da bude... Kao polica, ovdje... Kao stvari ove mačevog kralja, kao kralj. Ovdje je mini biblioteka. Evo dole... Zadnji dio vile. Ovamo se posmatra, čekajte. Kako pogledaj. Ne možda, neću pogledati. Evo, ovdje je zalazak, tamo vidite zalazak sunca. Čekaj, znam kako ću. Nešto... Ne 1000. Nego 10.000. Ne znam, tu vidjeli ste sunce malo je zalazilo. Sad ćemo staviti na 20.000, ako ne bude mnogo. A bit će. Ne znam, tu je zalazak sunca, skutajte mi. Vidite, ovdje zalazak sunca.
Ovdje kapali smo kao jedan mali bazenčić. Mini bazenčić. Ovdje pogledajte, pravili smo onako, evo, pogledajte sad. Ovo je... Ovdje, neki kaže kut, sad kada povučete ovu ručku tu, evo pogledajte. Otvori se klip i ovdje kao pokvašavate se. Pokvašavate, ne kada se pokvašavate, nego pokvasite se. I na kraju video nam kod. Na kraju zatvorite i voda zatvori se. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Like, share, subscribe i ćao.